Kako je ovaj mali YouTube kanal zaradio 100.000 eura sa samo 100 subscribera, a ovaj YouTuber sa 7 miliona subscribera živi u autu. Nema logike, jel tako? Ali je živa istina. Šta to rade mnogi mali kanali da zarađuju toliko? Koriste kraticu koju većina YouTubera ignoriše. Pokazat ću ti koja je to kratica i kako je možeš iskoristiti. Ali za početak je bitno da saznaš koji su razlozi zašto neki veliki YouTuberi godinama ne uspiju zarađivati dovoljno i na kraju pregore i odustanu skroz. YouTube algoritam je toliko napredan algoritam da nakon što pogledaš nekoliko videa, on zna šta ćeš ti sljedeće gledati. Ja sam 24 godine proveo dekodirajući Googleov algoritam i pomažući velikim web shopovima da prodaju više preko Googlea. To se zove e-commerce SEO. A sada već 5 godina izučavam YouTube algoritam i moram priznati, on je mnogo napredniji algoritam od Google algoritma. Međutim, jednom kada razumiješ kako funkcioniše YouTube algoritam, sve postaje zabavnije i mnogo je lakše uspjeti na YouTube. I ne, rješenje nije YouTube SEO. Naprotiv, nemoj slučajno upasti u tu zamku i baviti se s tim. Ali još gore je nego raditi klasični YouTube SEO, tako da pokušavaš da tvoj video se prikaže za određenu ključnu riječ kao rezultat YouTube pretrage, jeste greška koju rade spomenuti neuspješni veliki YouTuber. A to je tematska rasijanost. Uzet ćemo primjer da je ova posuda veliki YouTuber, a ova čaša mali YouTuber. U posudi vidiš Lego kockice raznih boja. Svaka kockica predstavlja jedan video, a svaka boja predstavlja drugu temu o kojoj je veliki YouTuber snimio video. U čaši vidiš mnogo manje Lego kockica, skoro sve su crne, a neke žute. Dakle, mali YouTuber je snimao pretežno video o jednoj temi i ponekad na drugu temu. Očigledno se veliki YouTuber više trudio, više je nasnimao, vjerovatno se i duže bavi YouTubeom nego mali YouTuber. Međutim, veliki YouTuber mjesečno zaradi 3.000 eura, a mali YouTuber 50.000 eura. Pa kako? Veliki YouTuber priča o tome kako biti zdrav muškarac, od ishrane, tijelo vježbe, preko mentalnog zdravlja, sve do bitnosti sna. Tako je zainteresovao veliku publiku, fino zarađuje od pregleda, ali svojoj publici teško može nešto prodati. Evo i zašto. Napravio fitness program sa vježbama i receptima za muškarce da smršaju. Od njegovih 1 milion subscribera više od pola ne želi smršati. A oni koji žele smršati se dijele na mlade, srednjovječne, starije, na zdrave i bolesne i tako dalje. Dakle, pokušava riješiti izuzetno kompleksan problem, a ciljna skupina mu je veoma raznolika, kao i njegovi videosi. Na kraju svoj program prodaje za 17 eura, samo da ga neko kupi. Malo više od 100 gledaoca kupi i on ne zaradi baš mnogo. To ne bi bilo strašno da ostatak publike ne bude razočaran njegovim potezom, a da kupci programa na kraju ne ocijene taj program lošim, jer im nije pomogao da smršaju. Ukratko, ne samo da nije zaradio nešto puno, nego izgubio povjerenje i ugled kod svoje vjerne publike. On je dakle od svojih Lego kockica pokušao napraviti proizvod koji liči na autić koji je sklepao od svih ovih šarenih kockica. Da se vratimo na malog YouTubera. I kako je on zaradio toliko više. On ima kanal o bolovima u leđima. Za muškarce 40+. U svakom videu predstavlja jednu vježbu koju trebaju raditi da bi se muškarci riješili bolova u leđima. To su crne kockice u čaši. A ponekad snimi video o tome koliko je dodatno kretanje u obliku redovne šetnje, vožnje biciklom i tako dalje bitno. To su ove žute kockice u čaši. To je sve.
izbaci jedan video sedmično, komentari ispod videa su puni oduševljenja muškaraca stariji od 40 godina, koji javljaju da ih sve manje bole leđa ili da su ih skroz prestala boliti. On je onda ponudio program pod imenom Riješi se bolova u leđima za 30 dana, za muškarce 40+. I poredao vježbe po danima, dodao broj ponavljanja i linkovao svoje postojeće YouTube videose. Prodaje taj program za 47 eura, a od njegovih 7000 subscribera nešto više od 5000 je odmah kupilo program i on zaradio čitavih 235.000 eura. Kupci su oduševljeni, javljaju se sa dugim pismima zahvale, čak snimaju videoklipove koje onda on zakači na prodajnu stranicu i tako budući kupci imaju još više povjerenja u njegov proizvod kad vide te recenzije. Svaki mjesec stotine muškaraca se riješi bolova u leđima, a stotine novih pronađu njegov YouTube kanal ili, pazi sad, oni što im je pomogao ukažu svojim prijateljima na njegov YouTube kanal i oni žele isti rezultat. On je dakle od svojih Lego kockica napravio pobjedničku formulu. Dakle, glavna razlika između velikog i malog YouTubera jeste što se mali YouTuber zapitao koji problema moju ciljnu skupinu najviše boli. U ovom slučaju baš bukvalno boli. Mali YouTuber je išao i korak dalje. Pitao se za koji od svih problema koji njegovu ciljnu skupinu muče, one su spremni platiti za rješenje. Dva naizgled vrlo jednostavna pitanja, koja sebi, nažalost, većina YouTubera nikada ne postavi. Dobro, kako ti onda možeš ponoviti uspjeh malog YouTubera? Jednostavno, poštujući 4F. Prvo F označava fokus cijelog YouTube kanala na samo jednu temu, to jest jedan problem, to jest jednu bol. Drugo F označava fokus unutar videa da dijeliš vrijedne, to jest izuzetno korisne informacije. Da te nekada kompleksne informacije pojednostaviš, izneseš lako razumljivo za gledalce. Da li je video izuzetno vrijedan možeš lako izmjeriti po tome da li je sadržaj toliko dobar da bi neko platio za njega. To će ti čak publika sama reći u komentarima da si lud što daješ to besplatno i slično. I treće F označava fokus cijelog YouTube kanala na, pazi sad, rješavanje tog jednog problema, samo jedne boli. Dakle, ciljna grupa ne mora da razumije zašto to funkcioniše, samo žele znati kako da riješe problem. I četvrto F predstavlja fala. Naravno da je pravopisno ispravno hvala, ali ovako ćeš lakše zapamtiti. Ovo nama Balkancima posebno teško pada. Reći drugome hvala. A pogotovo ako je taj neko nešto od nas kupio. Neki YouTuberi su slali ručno pisana pisma zahvale svim kupcima svog prvog digitalnog proizvoda. Ti ne moraš naravno pisati pisma, ali možeš poslati makar e-mail zahvale i ponuditi besplatan savjet ako kupcu zatreba. I rezultat? Ljudi vide da ti je stalo. Osjećaju se posebno, a online svijet nije poznat po tome. I zato se lako izdvojiš. Mnogo je veća vjerovatnoća da će preporučiti tebe, tvoj YouTube kanal i tvoj proizvod drugima ako upravo to uradiš. Naravno, to uradi samo ako je od srca. Inače, nema smisla i to se osjeti. Tačno tako sam ja uradio sa svojim YouTube kanalom Seolexi. Šteta samo što nisam ranije znao ovo što sad tebi govorim. Ako želiš zarađivati od YouTube-a, zaboravi ideju o slavi. Nađi svoju nišu. Postani poznat po videima koji rješavaju specifičan problem, koristeći 4F. I život će ti postati 10 puta lakši. A da tvoj 4F video ne bi ostao bez pregleda, nužno je da imaš odlične thumbnaile.
Zašto je to bitno za YouTube algoritam i kako napraviti vrhunske thumbnaile pokazat ću ti u ovom videu. Reci mi u komentarima koja je tvoja niša i slobodno ostav link do svog YouTube kanala. Nekoliko linkova do malih YouTube kanala koji zarađuju mnogo možeš pronaći u prvom komentaru.